ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Tuje mu makuru yacu y'umugoroba ku itariki ya 14 z'ukwa mbere 2025. Ni amakuru mu Kinyarwanda, amakuru tugaruka ku makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ni amakuru mugezwaho nanjye Umushakamba fatanije na mugenzi wanjye Sentama. Uramahoro? Ni amahoro Mushakamba, namwe muraho? Yego, natwe turaho rwose, turi amahoro. Yego, mwiriwe neza? Yego, twiriwe neza. Cyangwa wiriwe mu miripuko? Sinzi uko ndi bubisobanure, gusa hari ibyo nabonye ndumirwa kare twavugaga tutarabona. Njyewe sinzi nabuze ururimi mbivugamo, kuko ndabona birenze kabisa. Hari ibintu by'uyu munsi byo ntibisanzwe. Buriya amafoto ataraza turavuga ngo ababisha bahapfa banabahanaha umubare uyu n'uyu, kumva ari ibisanzwe. Ariko iyo urebye amafoto ukareba uko bapfuye, ukareba ukuntu imisozi yuzuye imirambo, biva mu bisanzwe. N'amarangamutima cyangwa uturemangingo tutanga akababaro Shakamba, ukigaragaza. Uravuga amafoto, ariko hari n'abari ku isaha. Yego, abarimo bakubitwa ziriya nkoni nka ziriya zakubiswa Abarundi, ngo muri uri kugurumana izi saha. isaha rwose. Urumva rero ntabwo byoroshye, birakomeye pe. Bari kurwana hehe kugira ngo tuhite twinjira mu ngingo? Barimo bararwana hariya mu kibaya. Kibaya, reka ndebe. Ubwo nituvuga ikibaya bajya bahita bumva icya Kibumba. Ni mu kibaya cya Kibumba. Umuntu wabimpaye mu kanya, ndabona mbibona neza, ariko ni hariya barwana hariya mu kibaya. Nanjye umuntu yarambwiye, urabona wenda ukuntu twabisobanura. Ni hariya mu kibaya, urabizi baraharwaniye umusibo, baharwaniye umusibo ejo kuri 12. Yego, haba isibaniro. Noneho muri iryo sibaniro hari ibirindiro byari bifitwe na FDLR n'abawazarendo n'iki bose. Noneho inyuma yabo hari canshuro b'abazungu. yego, bari bafite ibirindiro ku gasozi kari hariya mu kibaya, ngira ngo babajya bahabona ku mafoto. hari agasozi kitwa Kanyamahoro. karamamaye n'utabaza aho gaherereye, ariko iryo zina si ubwa mbere ryumvise. ni agasozi gateretse nk'ishyiga, gaciye bugufi ukagereranyije n'utundi dusozi. Urumva umusozi uruta iyindi hariya ni Kirunga ya Nyiragongo. Yego, hakaza utundi duciye bugufi ugereranije nacyo. Noneho agasozi kari hasi ku tundi, kari no mu Kivu, ni Kanyamahoro munsi y'utundi twose. kariya gasozi rero ni agasozi gahora karwanirwa. ni agasozi gafite amateka. urabyibuka M23 yari hafite ibirindiro mbere y'uko za ngabo za yase ziza. ndakazi. irangije kariya gasozi kari mu mutwe yatanze. yase ari hakiri ibirindiro. noneho yase igiye, ingabo za leta FARDC yego, zihutiye kukisubiza. zikisubiza zityo. noneho rero zijya zikifashisha iyo zishaka ariko na yase ikigenda barongeye bakabakuraho, ariko nabo iyo ntibakagumaho. M23 yongeye yituriza yisubirira inyuma. barongera bagasubiraho, ikabakuraho, igahita ikavaho ikisubirira inyuma. rero
hari ibirindiro bikomeye n'imbunda zirasa mu birindiro bya M23 zo gufata umwanzuro rero irakarasa. Ndavuga M23 yego yakarashe ejo bundi ejo bundi kuri 12 ejo habaye imirwano yoroheje, noneho imaze gukarasa ibirukanaho. Imaze kubirukanaho ariko yafatiye umunyago, yafatiye ibikoresho byinshi kanaguyeho benshi bo muri ririya huriro n'ibibunda bari bahururanye biremereye, barabyirukankana babisubirana igoma. Ubwo rero icyakurikiyeho ntabwo bakagumyeho, bitwariye bya bikoresho bahafatiye, barangije bisubirira inyuma mu birindiro byabo bisanzwe. Bamaze kugenda burya ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva. Bamaze kugenda FDLR ziti turahari, baba barizanye, baraza bakicaraho. yego Bamaze kukicaraho n'ubu ngubu hariho FDLR z'impande n'impande zose zari zahakuriye, zaje ariho ziri, ariho zikambitse. Urumva rero byagombaga kubyara ikindi kibazo. yego ubu rero muri aka kanya mu ma saa 3 z'ijoro rwose umuriro uhise waka. nibyo imirwano yatangiye saa 3. ubwo rero imirwano aho yatangiriye, imboni yacu duhaye amakuru saa 3 barwanye, iravuze iti hare urazi ko bikoreshereza Igiswahili kenshi, avuze ati moto inawaka Kibumba saa hii, bombu zinaanza yego 11 agoma. Umuriro uratse izi saha Ikibumba. Ikibumba saa hizi saa 3 z'ijoro zuzuye, umuriro uratse. Nibwo bari rwambikanye rero muri ya mvugo yacu dukunda gukoresha. Indi nkuru ikavuga iti Nyiragongo, le M23 attaque en Soma axe Kanyabuki Kanyamahoro Kibumba. 21h08. Iyo nyibonye saa 3:08. yego urumva rero ko aribwo bari batangiye. buriya rero bombe zirimo zibarira hariya cyane. nibyo bwana Sentama ubisobanuye neza, ntihatari bombe, amasasu, ntambara y'ijoro buriya ntiba yoroshye igwanwa n'abahanga. ariko hari ababa bayifitiye ibikoresho, byayifitiye ibikoresho biba bimeze nko ku manywa. hari ibikoresho mu ndimi z'amahanga bita night vision. yego night vision ni ibikoresho bambara mu maso nk'indorerwamo zigufasha kureba, ukareba nijoro, ukareba biba bimeze nk'aho ari ku manywa. yego kandi uwo ureba we ntaba akubona. ariko ngo bagukubita mbushi iyo bamenye ko abahanga babyo, icyo gihe bashobora kubigukubita, ariko bo baba bareba bigoranye. wenda reka tubivuge n'ubundi hariya muri Nyiragongo. yego M23 yafite ibirindiro, ubundi abahibu barahaguruka cyagiye bavuga ngo bagiye kwihaniza M23. hari muri 2023 mu kwezi kwa 10. yego ubundi barahaguruka rwose bagaba ibitero, ari abahibu bambaye night vision bifunze kwa kundi byabo. yego bahageze abahungu bababonye mbere, yego bamenya ko baje, barabareka bagera mu birindiro neza. yego barangije ikintu babakoreye, bahise bacana urumuri. yego uriya ufite night vision iyo bacanye urumuri uhita uhuma. ubundi byabihunyira byararashwe, basiga uwari ubiyoboye wenyine.
ataha ari kurira, avu yifata videwo arira arasakuza. ariko mushakamba ubuzi ibihunyira uranyuma. Hari igihunyira cyari gikuru cyanteye ubwoba. Ubonye abahungu barimo gukubita mu kibaya? Ndababona. Aba ntibakina. Ntibakina, aba bahungu byo nta mikino bafite. Ni nako baba babukereye. Ubuhungiro buraryana, batashye. Hari igihunyira cyaguye mu bwiza gifite amaderede. Cya kindi kiriya cyari cyungirije Guido Shimirayi. Oya. Ufite amaderede. Hari igihunyira niba cyari igikoroneri, niba cyari igikapiteni. Yego, cyari igikoroneri cyahoze mu ntuza mu bihunyira. Cyaje kuvamo ikinyatura. Ahubwo. Cyagendanaga na Guido Shimirayi. Kiriya cyari igihunyira cyujuje ibyangombwa. Ariko ibihunyira buriya bya nyabyo byari bivuye muri Isirayeli. Ni bya bindi bagaragaje mu bwiza, babyambuye n'imyenda byambaye amakariso. N'imyenda yuzuye bagaragaza imyenda yose, night vision, ingofero, telefone, ibyuma, pistori, za mbunda zabo byose. Yego. Mushakamba twinjiye mu makuru twayavuga cyane, ariko tuyavuge. Ngira ngo tuganiraho ni imirwano ikomeye muri iri joro guhera saa 3 z'ijoro. Iyo umaze kuyivuga. Hagati ya M23 FARDC muri Kibumba, nubwo tumaze kuyivuga ariko turagaruka tugira icyo tuvuga, twihuza n'aho irimo kubera, turebe ingaruka bishobora kugira mu by'ukuri. Yego. Noneho ikindi tuzavugarukaho, turaza kujya muri Ngungu. Turebe ibyabereye muri Ngungu, noneho tubijyanishe n'imibare, kuko babuze bati abarundi bahashiriye bimeze bite, ariko ntawe uzi imibare. Uvuga uti natwe twabivuze ahubwo. Abantu bareberaga ku mafoto, ukabona amafoto harimo amaranta, ukabona harimo abariyete. Icyo nabonye cyo harimo abariyete na benshi. Rero ndagira ngo dusubire hariya muri Kibumba turebe neza. Bwana Senamunkundire, twoye kwita tugaruka Kibumba ako kanya. Yego. Ahubwo tujye Ngungu. Tujye Ngungu n'abantu bahafitiye amatsiko, noneho tuze kugaruka dusoreze Kibumba nk'uko twahahereye. Nabyo nta kibazo, reka dushingire kuri ubu butumwa bwa Sugira Mireye. Usibye na Sugira ubwenge bwangeze ni boxe bwoherejwe n'umuvugizi. Yego. Sugira Mireye bamenye ko ni umurwanashyaka wa M23, ariko uyu munsi niwe umuyobozi, ni umunyamakuru ariko akaba umuyobozi w'ibiganiro, chief editor, umuyobozi w'amakuru ya Voice of Kivu, nka radio cyangwa website itangaza amakuru ya M23 cyane iri hafi kuri M23. Yego. Ubutumwa bwa Sugira Mireye buragira ngo iki? Ubutumwa bwa Sugira Mireye buravuga buti kamburebe. Yego. Kamburebe tuburebe, ntabwo ari ubutumwa burebure, buri mu rurimi rw'igifaransa. Yego. Buragira buti RDC, République démocratique du Congo, Masisi. Noneho agashyiraho indimi z'umuriro byo kuvuga ngo hahiye. Hahiye koko. Akavuga ati bilan de ce soir. Ni kuvuga bilan ni hari bagenzi bacu bajya bavuga ngo report ya Majeruhi na Bifo, ni nka raporo y'ibyakozwe y'ibyabaye uyu munsi. Pour ceux qui connaissent la région, kubazi neza aka gace, aka karere, Ngungu est désormais sécurisé par la FCM 23 jusqu'à très très loin à Murambi et à Ruzirantaka. Ngungu irarinzwe, yahawe umutekano, kugenda kugeza hirya cyane ahitwa Ruzirantaka no hirya y'Umurambi. Le prix payé, igiciro byatwaye, kiguzi. Kavuga ati 215 soldats burundais tombés,
sans compter les takataka de Wazalendo, FDLR et FRDC. tutabariyemo za takataka z'abazalendo, FDLR na FRDC, abasirikare b'u Burundi bonyine ni 250. yego, ariko mugakita ngo ni ikiguzi, iki ni ikiguzi cyo mu rukerera rw'uyu munsi. Ugiye gufata iminsi bari bamaze hariya ugateranya bagiye bahapfira, yego, uyu mubare ushobora no kwikuba kabiri cyangwa ukanarenga, wakwikuba kenshi gasumbako. kuko twibutse abadukurikiye icyajyaga kiba abahungu b'abanyadushoka, utazi abanyadushoka azatubwire tumwereke abo bahungu ko baba bikwije, tumwereke, tumuhe inkuru iherekejwe n'amafoto, tumwereke umunyazasarambwe z'imbere ko baba bameze n'ibyo baba bitwaje. Muri make mu yindi mvugo n'abakomando, yego, bajyaga bakora gikomando, buri mugoroba bakicamo bamwe, kandi ni operasiyo yayindi iri bucece, yego, genda bagakubita bitarenze iminota 30 bakaba bahiye, ni nkubikubita n'icyabajyanye bakaba bakirangiza. Kugeza ubwo bageze aho abarundi n'abawazalendo na FRDC baravuga bati kujya turara hano muri uyu mujyi ushobora kuzahashirira. Bahirirwaga, ariko bwakwira bagakina biroko, bakagenda hirya cyane mu nkengero zabo, bakagaruka mu rukerera. Yego, ese bagarukaga nk'abaje mu kazi, noneho ikigoroba bagataha bakoraga nk'abafonksiyoneri. Ariko nta yindi mpamvu, batinyaga bati tutazahashirira ahangaha kuko bahabera. Yego, ubutumwa rero nge bwangezeho hose ntama buturutse ku muvugizi, yego, cyangwa buturutse muri biro ya communication, yego, yemeje ko ariko sinasoje Mushakamba. Komeza rero. Sinasoje, hari igice gisigaye. Urumva ko 215 b'abarundi gusa, yego, hatabariwemo Wazalendo, ubwo imibare y'abawazalendo ya FDLR ya FRDC igiyemo, uyu mubare wenda niba uyifite yose uraza kutubwira, turateranya turebe umubare munini cyane. Noneho bagakomeza ati j'ai promis de ne plus me moquer de nos frères Burundi. Nasezeranye ko ntazongera guseka abavandimwe b'abarundi entraînés dans cette guerre chez nous, bashoye mu ntambara hano iwacu muri Kivu y'Amajyaruguru. Mais la guerre reste la guerre, désolé. Ariko nta kundi nabigenza, intambara iguma ari intambara. Yego, nge ubutumwa naho bakubwira ati mwihangane, intambara iguma ari intambara. Ni nabo bayizanyemo. Ariko je ne peux publier leur photo, sinshobora kugaragaza amafoto yabo hano. Mais Claude Rwegema, n'undi muntu avuga witwa Claude Rwegema, l'a fait pour ceux qui ont le courage de regarder. Yabikoze kubw'abantu bagira ubutwari bwo kureba, bwo kuyareba. Urumva niba bivuga atya, aya mafoto ashobora kuba ateye ubwoba. Birumvikana, ashobora kuba ateye ubwoba. Ntabwo ari buri wese uba ushobora kureba imirambo. Nanjye nahoze nkubwira le rêve du sinistre président primitif général Neva d'atteindre Rubaya s'éteint en un jour. Ati za nzozi arazitana nk'inzozi ngome, inzozi ngome za perezida w'igifura General Neva, yego, zo kugera i Rubaya zahise zizima mu munsi umwe. Naho ngaho ibagarukira, ubundi nawe watubwira Mushakamba. Ndagerageza mvuga igifaransa nanjye. Ati Ngungu, mardi 14 janvier 2025,
ubwo nyine ngubu ku wa kabiri tariki 14 z'ukwa mbere 2025 prix d'Odessa 15 morts. ati ni yavuze itariki z'uyu munsi 14 ingungu ati abapfuye barenga 215 donc 70% de Burundi. 70% by'abapfuye ni abarundi. Hejuru ya 70%. Yego. Y compris des officiers supérieurs. Ati hakubiyemo n'abaofisiye bakuru. Yego. Arangije amavideo yuzuyemo ibikoresho irimo ingofero zabo n'amapeti byose. Kandi ziriho n'ibirango byabo zangofero. Yego. Aha rero ngewe ndi bubanze nitubyinjiramo ndi bubanze kuvuga ku mafoto. Yego. N'ibisanzwe barabizi ntitushyira amafoto hano, abo mu mbuga tubana ku rubuga rwa WhatsApp bayabonye, ariko abatahari ubwo baraca inbox tuyabahe, nimero barayibona muri description. Ariko bwana Sentama, aya mafoto nayabonye ndangije ndavuga ngo Murundi never uri kohereza abarundi bicibona izamba, ubutaka bwa Masisi ntango bukwiye gufumbizwa amaraso n'imibiri y'abantu. Ifumbire irahari y'inka, ifumbire karemano irahari, ubutaka bwa Masisi burihagije kuko kubona bya bikuyu byiza dukunda, ya misozi myiza dukunda iriho umucaca mwiza, yego, yuzuyemo imirambo, ubibona ku mafoto umutima ugeraho, amarangamutima atanga umubabaro akagufata. Yego. Gusa mbere yuko tujya ku ifoto ku yindi ngo tuvuge nibura ishusho y'ayo mafoto, yego, kugira abantu babyumve, hari ubutumwa twabonye abarundi baganira, bamwe bari mu buhungiro abandi bari mu Burundi. Yego. Umwe akabwira undi mugenzi we ati rwose M23 iradukubise pepe, ati iratwemeje, ati ubu ngubu ati tukwiye kujya twiyahuraho kujya kurwana na M23, ati kuko ntabwo tuzayitsinda. Undi aravuga ngo ahubwo tuveyo duce duhunga n'u Burundi kubera twakoze mu jisho ry'intare. Yego. Ati ubwo urumva niko kuvuga ati abana bacu bari mu Burundi nibaveyo, nako bari mu kuri flow y'urugamba, nibashaka uko bahunga, bareke kujya mu gusubira mu Burundi, bahunga Burundi kuko bakoze mu jisho ry'intare. Bisobanuye ko nk'ibisanzwe bari abahungu tubita intare za Sarambwe, ibintu bakoreye ya nkende yaje kona yibwira ngo isimbuye nyir'umurima, ntabwo biri ku rwego rukomeye cyane. Yego. Ya mbeya ngo ni imbeya. Ya mbeya ngo ni imbeya. Ati yakona yagira ntiyasimbura nyir'umurima. Rero amafoto ni menshi nk'uko bavuze bati imirambo 270 irimo 70% by'abasirikare b'u Burundi bagiye babarasabwa na Sentama. Murabizi ukuntu ya uniform yabo ijya kuba nziza, none ikahita ijya kwijima kubera kuva amaraso no kubavuruga hasi. Yego. Barakubitwa bakavugwa mu bintu bimeze nk'imiferege baba baracukuye, babyita ngo ni amatranche. Yego. Ko nk'ubu ndebye ku ifoto ndi kubona hafi, ndabona babiri baguyemo bose barashwe mu mutwe. Yego. Wareba indi ukabona undi bamurashe, noneho bijyana n'ubutaka bujya kumutwikira. Yego.
abandi ari abaguye bunamye, hari noneho wari ufite antibare, yambaye antibare zirimo n'amashini gani nako zino sharijeri z'amasasu, hamurashe sharijeri zigwa ku ruhande zirataraka, ariko umusaya bawutoboye bawurangije. Hari uwapfanye imbunda, ubona imbunda yaguye hariya, ubona yari yafashe afite furari yari yiziritse mu nda, biteye ubwoba. Noneho wareba bya bikuyu byiza, bwa bwatsi bwiza bwamaze kwanduzwa n'imirambo y'aba bantu, amaraso yuzuye hose. Ngira ngo kugira ngo umuntu azaharagire bizasaba ko habanza hakagwa nk'imihindi ibiri, kabanza ikahakubura. Ubundi hariya baraharima bakasa n'abubika amasinde, nibwo bipfa kurangira. Ariko buriya iyo zihageze ziraharwanira mushakamba. Buriya ziraharwanira kuko ziba zumva impumuro imeze ukuntu. Haba hameze nk'aho babagiye, buriya n'aho babagiye ntabwo bajya iyo hagejeje inka ziraharwanira. Biba byiza rero ko baharima, bajya bubika ibisinde, hejuru hakajya ubutaka, bibasha gushiraho vuba. Ubundi biteye inka kugubwa nabi, zikagira igisare cyangwa umunabi. Erega inka ni inyamahoro. Ni amafoto ni menshi rwose, abadukurikira ngira ngo turi buze kuyaboherereza, gusa hafi ya bose rwose, utarashwe mu gatuza yarashwe mu mutwe. Hafi ya bose uko barambaraye kose, za sarambwe zabamereye nabi. Mu mafoto imbunda ni nyinshi, amasasu ni menshi. Urabona harimo ingofero z'Uburundi z'abasirikare, ziriya za songa mbere, iy'umutuku ndetse n'iy'icyatsi. Oya, ziriya ni mwiriregezo. Si ziriya zimeze nk'imipira? Yego koko, yego. Bazita mwiriregezo. Harimo iy'icyatsi, yego, n'indi site, n'indi y'umutuku. Zifite ka karango k'Uburundi. Ariko hari n'ahari amatelefone yabo. Yego, hari amatelefone na sharijeri. Hari sharijeri, yego. Hari n'ahandi noneho hari videwo irimo ama-RPG za mashini gani zitandukanye, mashini z'amasasu n'udufuka batwaragamo amasasu n'ibyo. ahubwo bimwe menye bari babitabye. Yakoze hari ikintu ntarabona. Erega hari isasu ushobora gutera rigataba mushakamba. Ndabona amapeti. Hariho nanjye nayabonye, ndabona ahantu hari, ni na hejuru ya Ngungu, kuko uri kureba inyuma ukabona ko ni ku musozi. Ni ku musozi. Urabona aya mapeti, reba nkariya ry'icyatsi kibisi. Yego. Uriya ni suriyete. Afite akanyenyeri kamwe. Yego. na kiriya kirango kiriho. N'ikirango cye cy'igikubo. Ntabwo ari igikubo, buriya urebye neza uraza gusanga harimo imbunda n'inkota. Yego. Noneho reba aya ngaya abiri y'ubururu asa. Harimo inyenyeri ebyiri. Aya ni liyetena. Utunyenyeri tubiri. Yego. Kimwe mu bintu nangiye kuvuga. Yego. Twabibonye Mushaki, twabibonye Muremure, twabonye amafoto karuba y'Abarundi nabo bishwe, ariko nitwigeze tubona imbunda zatwa Abarundi ari nshyashya. Ariko hari n'izo bari batabye Mushakamba. Uyu urebye urabona ko zivuye mu gitaka. Ziri mu gitaka. Hari bazihishe mu butaka. Kubera zahishwe mu butaka biragaragara. Birashoboka, cyangwa se ni igisasu bakoze. Ibishoboka ni byinshi, gusa icyabayeho abenshi basaga imbunda bakiruka. Hari ibyakwangirika.
biraboneka, hari n'ingofero itukura, hari shakamba abahungu bakubiswe kandi biracyakomeza. ari nk'uri munsi y'aya masasu bamurashe inyuma y'ikiganza, bigaragara ko kandi ni akaboko karasa, ashobora kuba yiteguraga kurasa, baramutanga baramuhana. Yego. Ikindi Bwana Sentama, abahungu ba Neva barashwe kandi biracyakomeza mu mucaca, kubera ko hari abandi bazanwe. mubonye wamuriyetena wamuriyetena nguye aho yaguye, yari yambaye, yari yikwije rwose. Kwikwiza se ko bitatuma utakubitwa? Kwikwiza ntibyatuma udakubitwa. Gusa Neva agomba kumenya ko abahungu be badashoboye urugamba. Yaguye mu ruzi. Urabona uyu mucaca yaguyemo? Yego. Reba utwatsi tw'icyatsi kibisi turimo. Buriya barwita uruzi ruryohera inka cyane. Abantu baragiye uruzi bose reka mbasuhuze. Barabumva ubwatsi buryohera inka, inka iraburya ikibagirwa guhaga, ubundi igatumba. Birumvikana. Dukomeje mu makuru rero Sentama. Yego. Usibye iminyago, hari abasirikare n'ubundi byagiye bimenyekana ko bapfuye. Uwitwa Soldat Moise Kayuri Amerike, uyu nguyu yapfuye, ariko yapfiriye ngo kuri flo zigana Minovu, ubwo n'iza Bweramana. Yego. Ndumva atari we wenyine wapfuye uyu munsi. Ikindi abantu badukurikiye babimenye, muri aba ngaba ariko banapfuye hariya Ngungu, nibyo nanjye no kubwira abantu, harimo Liyetena Koloneli umwe, hakabamo na ba majoro babiri. Nibo bakuru cyane umuntu abasha kumenya. Ikintu ngiye kubwira abantu, kari amafoto twabwiye ku mugoroba, hari n'andi mu gitondo yagiye hanze mu gitondo, na FRDC muri Nyiragongo. Yego. Andi yo ikihababwira kuhatandukanya. Yego. Nyiragongo hari ibyatsi bimwe bikururumba bizamuka, naho Ngungu ni umucaca. Yego, ni umucaca mwiza, hasi ukazamuka iyo utoshye. Ikindi abangungu benshi bambaye uniforme ya FRDC. Yego. Bwana Sentama, ngira ngo icyambere ifite ikintu bigaragaza, twabivuze kenshi, n'ubu tugomba kongera kubisubiramo. Umurundi ntabwo ashoboye urugamba ruri hariya. Ntabwo wajya kurwanya umwana uri iwabo, uretse no kutarushobora, ararwanira gusa. Umurundi wavuga ko arwanira nyine, nicyo nanjye nari ngiye gukomozaho. Buriya binyuranye n'amahame abasirikare bagenderaho, binyuranye ngira ngo baba barasezeranye. Hari n'uwigeze kubivuga barabimuhora mu Shakamba w'Umurundi. Ubundi baba barasezeranye kurinda igihugu cyabo, byaba ngombwa bakanagicira. None se Uburundi ko butagera Ingungu, Uburundi ko butagera mu Rubaya, Uburundi ko butagera Nyiragongo, Yego, Uburundi ntabwo bugera Ipeti, Uburundi ntibugera Ipinga, Uburundi ntibugera Masisi, Uburundi ntibugera Gashegu, Uburundi ntibugera Gahongore, Uburundi ntibugera Kibabi, ntibugera Kinigi, Uburundi ntabwo bugera ku Cyugi, ntibugera ni Gatoyi, nta nubwo bugera no kuri Mufunzi, ntabwo bugera Iminovu. Ese wambwira ngo abarundi bagwaho hose, nta nubwo bugera Kinigi, bugera mu Isake, ntibugera hariya mu Kimoka. Wambwira abarundi bagwa Kimoka, bava muri Nyiragongo, abava za Kanyabuki, abava za Kanyamahoro, abarundi bagwa za Rofu,
abarundi bagwa za Mambasa, abarundi bagwa za Peti, ariko Sentama za Maremo, abarundi bagwa Rusheberi, bagwa Gahongore, abarundi baba bazira iki mu by'ukuri. uravuga ibyo wirengagije ko Dede yego yaherutse kubwira n'abo u Rwanda yego ngo ubundi ngo rubabazwa n'iki, yego ngo kuba abarundi bari gukorana na FDLR kandi bose bari gufatanya kurwanya M23. Ubwo rero barapfira iyo myumvire y'abayobozi babo, ariko ni imyumvire idafite aho ibaganisha. none ko ariko bigenda iyo utwawe n'umusazi ko uhora mu muhanda. Reka turebe ukuri mushakamba, burya umuntu ushobora kukurenza imbibi z'igihugu cyawe ukajya kumurwanira ni wa muntu ukandamijwe, umerewe nabi, byibuze ukavuga uti niyo napfa ndimo kubohora uriya muntu. Arega utarushye nabo barabizi ko ntacyo barwanira kigaragara cyangwa wasobanura, kuko uwaboherejeyo yahoze ari umuyobozi wa EAC, avuga amagambo meza menshi, ariko inda yasumbye umutima, yasumbye indagu. yego inda isumbye umutima, wa mutima wavuga ati mwumvikane musangire ibitunda mufite, uyu munsi niwe uri kuza ati muzane iryo tunda ndibagabanye. ariko yarabateguje ati nihagira uza kuribagabanya nabaziha. ubu rero ari bariha cyane, ariko ikibi ni uko yihaho rya tunda yarangiza mbere yo kurirya akarironga mu maraso y'abanyagihugu. niyo mpamvu navuze ngo inda yasumbye umutima. yego uko umutima niwo uvuga ngo nkunze abanyagihugu kurusha nkunze amafaranga. uwo mutima niwe wakamubwiye uti ibintu ejo bizangaruka, ariko kubera ko yanda ari ijyamo amafaranga yasumbye umutima, yacecekesheje umutima. cyangwa n'uwo mutima nta n'undi ariho gushaka. byanashoboka ko inda yatumye umutima ugenda. yasumbye umutima usanzwe ari na ntawe. ubaye ntawe rero ntabwo wawushakira aho utari, byaba nka bya bindi bavuga ngo ni ugushakira impundu mu matama y'urushishi. Bwana Sentama, mu rwego rwo kujyana n'igihe, yego tugaruke kuri ya ngingo yacu twibaza tuti iki kibaya cya Kibumba kiberamo imirwano mu gitondo kare mu rukerera, kikaberamo imirwano ku manywa, kikaberamo imirwano mu ijoro saa 3 z'ijoro, gukomeza iki kibaya, intambara yaho iraganisha he? intambara yaho irasura iki? mbonye inkuru burya ya masasu ya saa 3, yego ngo ni drone barimo guharasinga, bavuze mu mvugo ivanze. imvugo sinza nyikunda, yawe rumwe mba numva naruvuga ari rumwe n'induvande n'urundi. barimo bazonga batesha umutwe nibi nawugira, ariko kuko ishobora kuba nawugira drone. ni drone ni twa tudege tutagira abapilote, bakabonye bukaguruka hejuru, barimo bakarasaho. urumva iyo kageze mu birindiro gatwara amakuru. noneho bakavuga bati twabonye izunguruka. kuzunguruka ni ukuzenguruka. yego izunguruka hejuru y'abacu. nibwo bayirasaga, birasanzwe. ni drone barasagaho. ariko kurasa habayeho gusubizanya. simpamya ko gusubizanya byabayeho, ariko birashoboka nabyo. ko drone ntibayirashisha ibombe. bamwe mu birindiro byabo bashobora kurasa barasa drone, abandi bakavumbuka barasa hahandi barasha cyane rwose. noneho ya drone ikaba impamvu, ikaba imbarutso yo kugira ngo barase, ikaba nyirabayazana. ariko birumvikana, ariko ntibyari bisanzwe ko barasana saa 3 z'ijoro. gusa hariya nta kidashoboka kubera ko ni hafi y'umujyi. birashoboka nk'uko bivuga, birashoboka byose.
ariko muri aka kanya ubwo turafatana amakuru kuko niyo duhawe na drone zacu. aya ni amwe mu makuru yemeza ibyabaye hariya birimo kuba mu mwanya ushize. yego. twagana ku musozo. tugende se ku musozo. hano hari urwenya ariko hari umugabo w'ubwanwa bwinshi bweze arimo avuga ati sarifaci naringi nazonga na pouvoir orobi nini. abantu bashizeho urwenya. ubwo ni Kabila urimo asuhuza Tshisekedi ati muraho Tshisekedi ndashaka gusubira ku butegetsi. urabivugaho iki? neza ko ari waba umuhaye reka nakenere kubusubiraho byaca mu nzira yoroshye cyangwa itoroshye ubu n'ubundi ubutegetsi ndamusubiza ariko n'urwenya abantu bahize nyine ndamusubiza ati te mon frère Kabila yonde oteki Congo pona ba intérêt nayo. ati ntacyo navuga muvandimwe Kabila. wowe ni wowe wagurishije Congo kubera inyungu zawe. noneho Faci na place ya Kabila nga na zwa na nga puho n'inzenya zose birumvikana. twakiganira ku musozo. twiganire ku musozo dushimira abantu bari badukurikiye. tubibutse ko ibyo tuganiriye ku ibintu bari batubwiye ko ari imirwano ariko ngira ngo nyuma turabisobanuye neza. harimo bibera hariya Kibumba guhera 3:00 hagati ya M23 na FARDC mu kibaya. ikindi tuganiriyeho tugarutse ku mafoto y'abarundi baguye Ngungu no mu nkengero zaho, ariko dusanze haguye benshi bakubiyemo abarundi, bakubiyemo Wazalendo, FDLR na FARDC, ariko kandi amakuru akatubwira ko umubare munini hejuru ya 70%. buriya dushatse twamenya umubare w'abahavuye kuko niba 215 ari 70%, ariko byose hariho pri ubwo twafata umubare wacu twavuga tuti abahavuye barenze abangaba. ubwo urumva dushobora gufata 21, ubwo ni 330 tugakuba 3, ubwo ni ushobora gusanga havuye nka 315 cyangwa 305. noneho abarundi bakaba ari 215. FDLR, FARDC na Wazalendo bakafata ikigero cya 90, bace baba ari nka 90. urumva rero havuye abasirikare batari hasi ya 300 hariya igitondo kimwe gusa cy'uyu munsi, kandi nabwo amasaha make mushakamba ko byatangiye 11:00 birangira 1:00, ubwo ni amasaha 2. mu rugamba rwakomeje Sentama rwakomeje ndavuga urugamba rwo muri Ngungu santre 1:00 n'igice, nta mwanzi wari ukiri muri Ngungu, bari basohotsemo. urumva rero ni amasaha 2. yego, amasaha 2. urumva abantu bangana gutyo bapfuye mu masaha 2. kuvuga ko iriya ntambara ntabwo yari isanzwe mushakamba. yego, tukaba rero twarebaga amafoto yakwirakwijwe y'abarundi baguye ya rugamba, niyo twavugagaho, ndetse n'intwaro zafashwe kuko ni nyinshi cyane. no kureba Ngungu ivuze iki, ko ivuze ikintu kinini cyane. ifatwa ry'umutekano ibice nka Rubaya, za Mushaki, kumanuka ku Masisi ryayo rigafungura umuriro ku bice bya Kivu y'Amajyepfo, ahitwa za n'ahandi za Numbi, za Shanjo.
byenda kuzagera za Nyabibwe ndetse no gukomeza rirakomereza urugamba abagize ihuriro rya leta barwanira za Nova nabo birakomeza ingingo n'ibyo abashimira rero twabashimira tunabifuriza ijoro ryiza ariko kandi abatakanda subscribe tubibutse kandi dushimire n'abakanze subscribe vuba aha ngaha tubibutse rero abatarayikanda bayikande kandi ikandwa rimwe gusa ikanze niwongera bayikande haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo n'Uruyamashariki bakande like uyikanda rimwe kuri buri nkuru bakande share yo uyikanda ujya kohereza inkuru uyohereza mugenzi wawe ushaka ko nawe yumva ikindi batwandikire babinyujije ahanditse comments badushikirize ibitekerezo byabo kuko birushaho kutwubaka ijoro rihire kuri bose rero ijoro rihire Mushakamba mikoro ni yawe ya Sentama. Murakoze cyane bwana Sentama, ijoro rihire kuba bari badukurikiye abari ku manywa namwe mugubwe neza mugira akazi keza murakarama.